Trending lang ni ken Facebook ramiyaliw ang content ng Mac Mariano ang metong amestra king North Carolina, USA. Makasentro la kasi rin kayang videos karang relatable moments at kultura darang Kapampangan. Tubuyan lubaw Pampangay Mariano at mig-migrate ya kayang Amerika anyang 2017. Kwento na kayang programang nanupatan ng CLTV 36 ay sipa ng gawang videos bang labanan ng kayang inip. King kelambatan, merakal na larang malbe at matutula ka rin kayang content, agagamit ang manong si Swan. Pitapin, ring videos ko, anyang mag-voice over na ako. Anyang mo muna mag-Tagalog ko pa, Sir Joe. Di na ako ka-trying hard kasi na ako kanong managalog. Tapos eventually, anyang, magpakatuto na ako mo. Ako Kapampangan na mo, itang nung nano na yung natural talaga. Oy, takantano miracle ring viewers. May kasaup mo naman kanong pagiging natural ng Mariano, anya lakwas din kay giliwan ding netizens. Metong ka rin viral ng videos ing makaparikil king pamanugali dari ang Kapampangan. Ay, Kapampangan. Siyempre, kita magluto. Ay, mukha lang naman. Kung mo pang betchin keto. Pilan? Walang kutsara. Ay, Kapampangan. Siyempre, Diyo, malagod kong bisita. Di dara mong baby na pang kitang kwarto. Kinin ako panggaray matudto. Ay, Kapampangan. Siyempre, magtawo ko hanggang menutang ko mo. Kung kapangad mong boteng kok, kita ka rin dara mong elen. Kok? Ay, Kapampangan. Siyempre, Diyo, malugod kong pengari. Hanggang sasabi ko, din ang kaya ni Mako. O man, ano na naman kailangan nyo? Diyos ko, tatatakla akong pera kayo ng Amerika? Ano namang nila naman meto? Ano ka naman manambag? Diyos ko, magkano? Bista man da kalya at tatanggap suporta ka rin kabalen at ka rin aliwa na pantalapanalbe, halina pa mo rin ka no in-expect ing malugod ng pagtanggap kaya. I prepared myself for it. Sabi dapin, if you pray for rain, you have to be ready for the mud too. Kumbaga king Kapampangan, nung may nyad at may nalangin kang uran, kailangan makasadya ka naman king burak ka paparatanga na. So, pinrepare ko ing sarili ko for it. Nung naman yung malilyari, I just enjoy it. Pong go with the flow. Asahan naman ka nun na dakal pang good vibes at relatable feel-good content ing akit na kaya rin kayong followers at supporters. Kumbaga ing live ko, ang point page ko, it's not just vlogging about, laughters and all. I was able to create a whole community of Kapampangan people that motivate each other, encourage each other, and share laughters with one another. Kanya, nung nanong abanganda, marakal pang saya, tula, marakal lessons king life, ampong encouragement and motivation. Kasi palagi ako, yan yung kailangan na ning yato ngayon, yan yung kailangan tamo. Panagkat na namang Mariano, alita mo sana kakalingwan, kaya katamong ama nung si Swan, nung ka rin tamo man miras at makisan metong kimpa maggambul king kulturang Kapampangan. Kaya Bay Franz Barrera, ako po kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.